барномаи таҳлилии фикри шумо ин навбат шароити арзандаи таълимгоҳҳо ва дониш аз худкунии хонандаро мавриди зеҳни бинандаи закӣ ва ҳушманд қарор медиҳад. Зеро имрӯз муҳити созгор ва тозаву бунёдёфтаи таълимгоҳҳо дар шакли муосир ва дониши намунавии насли наврас моро водор мекунад ки ба ин самт мароғ зоҳир намоем. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат шароити созгор ва арзанда фароҳам овардан барои хонанда дар муассисаи таълимӣ яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумати мамлакат дониста мешавад. Бо дарки ҳамин маънӣ имрӯз дар қаламрави кишвар мактабҳои наву замонавӣ қомат рост намуданду дар онҳо мактаббачагон дониш меомӯзанд. барои дониши амиқ гирифтани хонанда кабинетҳои фаннӣ ва омӯзгори пуртаҷриба нақши асосӣ дорад. Зеро баргузории дарсҳои амалӣ дар синфхонаҳои муҷаҳҳази фаннӣ бо истифода аз асбобу аёният ҷаҳони маънавии насли наврасро равшан намуда, роҳи ӯро ба донишомӯзиву омӯхтан ва дидану мушоҳида намудан равона менамояд. гузашта аз ин раванд талаби давру замони муосир дониста мешавад. муассисаи мо муассисаи замонавӣ буда дорои тамоми таҷҳизотҳои техникӣ аз ҷумла бо кабинетҳои фаннӣ ва лабораторӣ таъмин мебошанд. мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки боз ҳам хонандагонро дониши амиқ дода ба мактабҳои олӣ омода намоем. ин ҳама бо дастгирии пешвои миллат ҷаноби олӣ эмомалии раҳмон ба даст омадааст. طبق اطلاع در 31 سال صاحب استقلالی 32 مؤسسه تحصیلات عالی، 41 مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و 3246 مکتب از جمله 156 مؤسسه تحصیلات تیپ نو یعنی گیمنازیا، لیسه، مکتب‌های بین‌المللی و 300 مؤسسه تا مکتبی بنیاد گردیدند که دلیل واضحی اقدامات سازنده حکومت مملکت میباشد. تنها در سال 2021 و 6 ماهه اول سال جاری در قلمرو مملکت 247 مؤسسه نوبنیاد تحصیلات میانه عمومی برای بیش از 110,000 خواننده به استفاده داده شده است. 1 سپتامبر سال روان قریب 2,300,000 نفر نورس کشور از جمله بیش از 1,110,000 دختر در مؤسسه‌های تعلیمی به درس آغاز کردند که 272,000 آنها بار نخست به آستانه مکتب قدم گذاشتند که به آنها زیاده از 128,000 نفر آموزگار درس می‌دهند. گیرنده استیپندیای پرزیدنتی و غالب در المپیادهای جمهوری از فن زبان انگلیسی میباشم. مؤسسه تعلیمی مذکور به ما امکان داد که استعدادهای خود را تکمیل داده در آزمون و المپیادها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گردیم. اشتراکچی آزمون شهری و جمهوری و از فنهای دقیق میباشم. همچنین غالبی یکچند آزمون‌ها یکی از آنها تاج سر جمهوری هنرحاصلی میباشم و همچنین گیرنده استیپندیای پرزیدنتی میباشم. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور مؤسسه نوبنیاد بوده با سیمفونی‌های تعلیمی یعنی سیمفونی‌های فنی با همه تجهیزات‌های تکنیکی معاصر مجهز کردنده شده است. ما
مینداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورم محترم امامعلی رحمان میرسانیم که به ما بچگان چنین شرایط‌های مساعد را فراهم می‌آورند. ما جواباً به همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت کوشش به خرج می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی مؤسسه ختم نموده به دانشگاه‌ها داخل شده به وطن عزیز خود صادقانه خدمت نماییم. қадам мондан аввалин бор ба остонаи муассисаи таълимӣ дар ҳаёти ҳар шахс нақши муҳим дорад. Аз ин рӯ омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ хонандагони синфҳои якумро бо муҳаббат ва самимияти хоса пешвоз мегиранд. синфхонаи тозаву барҳаво ва зебо низ рӯҳияи хонандаро баланд мебардорад. бо дарки ҳамин мафҳум имрӯз таълимгоҳҳо симои худро зебо намудаанд. шароити мусоиди дарсомӯзӣ боис гардидааст ки хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирокчии сабқатҳои зеҳниву ҳунарӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ бошанд. дар соли равон барои хонандагони соҳибзавқ ва дониши амиқдошта 24 олимпиадаи ҷумҳуриявии фаннӣ гузаронида шудааст. миёни хонандагони синфҳои 5-11 6410 нафар санҷиши дониш кардааст. 11 олимпиадаи байналмилалӣ 8419 хонандаи тоҷикро муаррифӣ намуд ва дар онҳо мактаббачагони мо бо маҳорати баланд ва дониши хуб ширкат карданд. ҳамин аст ки 1058 ҷойи ифтихорӣ ба унвони мактаббачагони тоҷик ихтисос дода шудааст. то 6 моҳаи аввали соли 2022 140 медали тилло, 368 медали нуқра ва 550 медали биринҷӣ ба хазинаи олимпиадачиёни тоҷик ворид шудааст. افتتاح مؤسسه تعلیمی زبان‌آوی با شرایط‌های مساعد تعلیمی و با تجهیزات حاضرزمان مجهز گردیده یکی از غمخوری‌هایند که جناب عالی برای ما نسل نورس فراهم آوردند. امروزها ما نسل نورس را صدقاً تلاش و جهد کامل پی آموختن علم و هنر از خود کردن تکنولوژی حاضرزمان سعی نمودن می‌باید. با دستگیری پیشوای معظم ملت در تمام مؤسسه‌های تعلیمی آزمون‌ها برگزار می‌گردند که خوانندگان در آزمون‌ها اشتراک کرده از علم و معرفت بهره‌ور می‌گردند و من هم سرفرازم که در چنین آزمون‌ها اشتراک کرده سزاوارهای جای‌های معین گشتم. غالبچی المپیادهای دوره جمهوری در سال‌های 2022 مینداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ساختن و به استفاده دادن چنین مؤسسه‌ای زیبا با تکنیک تجهیزات‌های زمانوی تامین کردن. در آینده کوشش می‌نماییم که با بهای خوب و اعلی خوانده و با این تکنیک و تجهیزات‌های نو و دانشگاه‌های عالی داخل شویم.
даврони муосир аз хонанда дониши амиқ талаб мекунад. дар 10 солаи сеюми замони соҳибистиқлолии кишвар насли нав тариқи маркази миллитестӣ имтиҳон супорида номи донишҷӯро соҳиб гардида истодаанд ки ин раванд баробариро миёни хонандагони мактабҳои таълимӣ ва довталабони донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар таъмин мекунад. акнун масъулияти волидайн нисбати таълиму тарбияи фарзанд аст ки бояд падару модар робитаро бо таълимгоҳҳо ҷонок намуда фарзандони худро баҳри равшанфикриву созандагӣ равона намоянд то аз шароити арзанда истифода карда хонандагон дониш омӯзанд. мо омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 имсол дар муассисаи барҳаво бо таҷҳизотҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардонидашуда зебову тоза имсол таҳсилро оғоз намуда истодаем. ин ҳам бошад бо ибтикор ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои барҳавои кушод ба хонандагон ва мо омӯзгорон пешкаш гардонида шуд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззамамон мо муаззаф ҳастем то дар инкишофи донишу ҷаҳонбинии хонандагон саҳми босазои худро гузорем. дар ин миён масъулияти падару модар хеле ба маврид аст. агар падару модар бо мактаб робитаи зиш дошта бошад корҳо беҳад хубу назаррас мешаванд. истифодаи самараноки соатҳои дарсӣ аз ҷониби омӯзгору хонанда ва се истифода кардани синфхонаҳои муҷаҳҳази фанӣ ҷалби бештари хонандаву волидайн ба мактаб омода намудани насли наврас ба сабқатҳои зеҳниву фанӣ ва нигоҳдории муассисаҳои таълимӣ дар шакли наву замонавӣ роҳҳое мебошанд ки ба рушди соҳаи маориф мусоидат намуда баҳри расидан ба қулай мақсуд ва пешгомии омӯзгору хонанда мусоидат менамояд ки ин самтҳо дар саргаҳи фаъолияти рӯзмарраи мактабиён қарор дорад.